Slikom ćemo do Mostara, gdje je jutros kolega Adnan Demić. Povod za uključenje jeste veliki uspjeh sporta koji se u Bosni i Hercegovini pojavio prije nekih 10-ak godina i to u zapadnoj Hercegovini. Riječ je o cheerleadingu, a Cheerleading savez Bosne i Hercegovine nedavno je primljen u članstvo Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. O svemu opširnije, detaljnije Adnan sa svojom sagovornicom. Dobro jutro. Dobro jutro, Adela. Dakle, cheerleading je odnedavno sport koji je pod okriljem Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, što se svakako smatra velikim uspjehom. Najveće zasluge za to pripadaju gospođici Nikolini Čolak, koja je, može se reći, dovela cheerleading na tlo Bosne i Hercegovine. Bila je osnivačica prvog cheerleading kluba, dakle cheerleading kluba Široki, a kasnije je bila i inicijatorica osnivanja Cheerleading saveza Bosne i Hercegovine, na čijem je ona čelu danas. Sve to povod je da gospođica Čolak bude naša gošća ovog jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Zamolio bih vas da za početak, za gledalce koji nisu dovoljno upoznati, kažete šta je u stvari cheerleading? Pa, cheerleading je sport, znači spoj gimnastike, čvrstih pokreta, plesa i navijanja. Zahtjevan je jako sport i jako puno vremena treba da se uvježba za jedno natjecanje, ali evo, koliko god nam uvjeti omogućavaju u Bosni i Hercegovini, trudimo se da to ide što bolje. Već 10 godina je cheerleading vašom zaslugom tu u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljam da je do sad bilo mnogo prepreka, obzirom da se ne radi o sportu koji je toliko popularan i zastupljen kao recimo fudbal, košarka, rukomet i sl. Pa ako gledamo vani, cheerleading je jako poznat. Međutim, u Bosni i Hercegovini to još nije dovoljno, javnost nije dovoljno upoznata sa tim sportom. U jednu ruku krivim čak i medije. Iz razloga što, evo sada kad smo ušli u Olimpijski komitet, vidjela sam po nekim medijima da stavljaju cheerleadersice, one seksipilne sa utakmica košarkaške, a u biti to nije uopće to. Znači mi smo one sa koleđa cheerleadersice što rade akrobatiku, lete po zraku, izvode razne akrobacije koje su puno teže od onoga što je predstavljeno u medijima, ali nadam se da će sad ovim našim ulaskom svijet se još više upoznati sa tim sportom. Pretpostavljam da je do sad bilo i uspjeha kada je cheerleading klub Široki u pitanju, a i Savez Bosne i Hercegovine. Možda da nam nešto malo detaljnije kažete na tu temu? Pa naravno, evo što se tiče samog kluba u Širokom, mi smo višestruki prvaci Bosne i Hercegovine, osvojili smo mnogo medalja na evropskim turnirima, za sad smo i jedini vlasnici službene medalje za Bosnu i Hercegovinu s evropskog prvenstva, osvojili smo brončanu medalju u Austriji, bili smo 11. na svjetskom prvenstvu u Americi. Evo. Znam da ste jedne prilike nastupili na stadionu Bilino polje, ako se ne varam, tokom utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Da li je bilo još nekih takvih revijalnih nastupa koje biste izdvojili? Morat ću vas ispraviti, nije Bilino polje, nastupili smo na Koševu, na utakmici između nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Amerike. Nogometni savez nas je pozvao i bilo nam je čast gostovati na Koševu. Pratili smo i Dinamo u Ligi prvaka, a i pratimo domaće utakmice nogometnog kluba Široki. I za kraj pitanje, kakva je budućnost cheerleadinga u Bosni i Hercegovini i u svijetu? Pa budućnost je jako velika. Evo sad trenutno smo uz nogomet jedan od najmasovnijih sportova na svijetu. Čekamo prve olimpijske igre, očekivali smo Tokio, ali evo izgleda da idemo ipak za Pariz. Tako da nadam se uskoro da će se još više razviti u Bosni i Hercegovini i samim time i budućnost bosansko-hercegovačkog cheerleadinga da će doći na razinu klubova sa izvana. Hvala i sretno vam u budućem radu. Dakle, dragi gledalci, naša gošća ovog jutra bila je Nikolina Čolak, osoba koja je najzaslužnija za dolazak cheerleadinga u Bosnu i Hercegovini i u ovom trenutku predsjednica Cheerleading saveza naše zemlje. Od nas za ovo jutro toliko. Adela. Saznali smo i neke zanimljive činjenice o cheerleadingu koje do sada nismo znali. Hvala lijepa na ovom uključenju. Bio je ovo Adnan Demić iz Mostara.